Thank you so much. Please take your seat in this time. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of our guests. First of all, we would like to acknowledge the presence of Honorable Christine Delgado, Honorable Charles Doane, Honorable Rizal and Honorable Attorney Portia Mapino. And of course, we would also like to acknowledge the presence of the Delgado man. So welcome. And of course, we would also like to acknowledge the presence of our department heads or teachers coming from Buayahon-Bantay National High School. Their head teacher 3, Ms. 𝗪𝗪𝗡𝗞 From Principal 1 of Cadagmayan National High School, Mr. 𝗪𝗪𝗡𝗪𝗞 Head teacher 3 of Daga-Barasan National High School, let us welcome 𝗪𝗪𝗡𝗪𝗞 We have also here head teacher 1 and officer in charge of Payao National High School. Let us welcome 𝗪𝗪𝗡𝗪𝗪𝗡𝗪𝗪𝗡 And the principal 1 of Tagsing-Buyo National High School, the resting boy Magarsen PhD. And from Western Visayas Sanitarium Integrated School, Bambini 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 Good afternoon. And lastly, teacher in charge of Doane Conservatorium Integrated School Incorporated, Binalaybay-Original. Good afternoon as well. So once again, good afternoon to all our guests and our visitors, and of course the students who will be competing for different competitions today. Good afternoon. And at this juncture, to officially welcome us all and officially open the GMTD 2023, let us welcome the chairman on the Committee on Tourism, ladies and gentlemen, Honorable Ramon Julius Monmon Scoula. Sa ating mga halakot na tinapin, Honorable Christine 𝗪𝗪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 
Honorable Santa Bulaga, Honorable Chelsea Vigias Badon, kag sa mga members sa Binalaybay present, syempre, pagalitan ang amay pagbalwa Honorable Mayor Demy Sonza Provincial, ang amay ng aming Consejo, Honorable 𝗪𝗪𝗡𝗞 members of the Delgado clan present, school heads, ang mga partisipante, mga nag-practice with alas 8 hasta alas 8 ng gabi, may daya ni hapon na inyong matanan, kabigyan kita hapon na dyan. Sa ating distinguished board of judges, na ipresentado karon sa mainit na pagpanakyaw, mainit na hapon na inyong tanan. Mabuhay and good afternoon. I extend my warm welcome to all those gathered here today, including, syempre, ang mga partners sa Consejo, Municipal Tourism Council, teachers and parents, fellow workers in the government service, kabataan para sa ninyo ang 𝗚eneral musical contest kang GMTD 2023. Ako, foremost, nagpapasalamat din sa aking Honorable Alcalde, Honorable Demy Sonza Provincial, for his strong confidence to the Committee on Tourism, headed by humble representation, to spearhead this significant milestone in our municipality. By virtue of Provincial Ordinance Number 175, Series of 2018, declaring November 11 to 17 of every year as General Martin Social Delgado Week in the whole entire province of Iloilo. Ginuuna ni Anay Board Member Demy Sonza to celebrate with appropriate activities in memory of the greatest Ilonggo Revolutionary General and the first provincial governor of Iloilo. The municipality of Santa Barbara commemorates the pride of Santa Barbara. Nga, syempre, mananalan ang heroism kag-bravery ni GMTD against the Spanish school in November 17, 1898. Along with this, we are glad to inform you that the Committee on Tourism was able to enact ordinances that would bring important symbolism to life in order to honor the bravery and heroic deeds of our freedom fighters. By way of launching this symbolism, first, Viva Santa Barbara as the official tagline of the municipality. Second, Dugo sa Pagalihan as the official festival song, and Marcha Ejército Libertador as the official march of the municipality of Santa Barbara. We are also appreciative to the combined efforts of the municipality's public and private high schools. Hindi ko lang sa isahod kay karoon 8 minutes na natin na speech in identifying the best talent for portraying the hardships in the lives of the people and navigating our local history through cultural, literary, and musical competition. May we never lose sight of the fact that the freedom we currently enjoy was won by our great freedom fighters. Sa tanan, enjoy, salamat po, Viva Santa Barbara, kay mabuhay ang Municipality of Santa Barbara. Thank you so much, Honorable Buayahon-Bantay. And of course, we would also like to acknowledge the presence of the principal from Santa Barbara National Comprehensive High School, Mr. 𝗪𝗪𝗡𝗞 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟
Nagbiyak talag, mayag-ayag din, mahapon kanina talag. Viva Santa Barbara! Viva, which means long live, life, live, speaks of our universal identity as a people with rich religious, cultural, and historical heritage. It reverberates the battle cry of our local heroes on November 17, 1898. Fuera España! Viva Filipinas! Viva Independencia! Thus, the birth of the significant first raising of the national flag outside Luzon, the cry of Santa Barbara. Viva represents the struggles and aspirations not just of our freedom fighters, but relatable up until now because it speaks a common language among our modern heroes, among us Santa Barbarans. Viva for our accomplishments. Viva for our everyday challenges. Viva for our future endeavors. Viva for our state, Barbara. By virtue of Ordinance 87 Series of 2023, Santa Barbara Falls, this is our official tagline. Ladies and gentlemen, our official tagline, Viva Santa Barbara! Let's give a round of applause. At this juncture, may I request everyone to please stand up together and at the count of 1, 2, and 3, let's all shout out, Viva Santa Barbara! Okay? Are you ready? 1, 2, 3, Viva Santa Barbara! There you go, ladies and gentlemen, the official tagline in the Municipality of Santa Barbara, Viva Santa Barbara. Once again, let's give ourselves a round of applause. Thank you so much. And this time, to celebrate the local history, inspire patriotism, and contribute to the cultural riches of our beloved Santa Barbara, we shall now listen to the very first time to our official festival song. But before that, to give us a background, let us hear on stage the sponsor of the Municipal Ordinance 89 Series of 2023, an ordinance adopting the music and lyrics of the 𝗚eneral as the official Cadagmayan festival song of the Municipality of Santa Barbara. Let us welcome, as well as the lyricist of the song, Honorable Charles Luigi Badon. Music makes our mind travel, replace the past memories, and awaken our mind and soul to forgotten words. Municipality of Santa Barbara, Delgado clan, ladies and gentlemen, today we will unleash
the music that will fire our identity as Santa Barbaran. The music that will give rhythm to the celebration of the 𝗖𝗪𝗧𝗪𝗧 Festival every year. The music that will reminisce the heroism of our forefathers in fighting for freedom. The music that will remind us of our brave blood. And the music that will give life to our past to this generation. The official festival song of our municipality was realized through the efforts of the following people. Our composer, Mr. 𝗪𝗪𝗧𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪, sir. And yours truly, Dr. Charles Luigi Badon. Musical arrangement, again by Sir 𝗪𝗪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 𝗪𝗔 Badon, sir. Lyricist, yours truly, Dr. Charles Luigi Soberano Badon. Vocal arrangement by Sir Louie-Mark Andaluz-Borgos. Interpreters or performers, we have Ma'am April Rose Huatas Campa, Jonalyn Robles Solania, Vanessa May Sumagaysay Bacaluscos, Christine Alarcon Suay, Jeland May Artus Rubin, Louie-Mark Andaluz-Burgos, and Amiel John Sirilan Libutake. The official festival song depicts the bravery and patriotism of the Santa Barbarans and an inspiration and hope to the people of Santa Barbara, and gives a historical background of the Visayan Revolution in November 1898. By virtue of the Municipal Ordinance number 88, Series of 2023, ladies and gentlemen, with our song interpreters, together with the Hill White Drum Beaters and Natubilak Band, we proudly give you the official festival song of the 𝗖𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 Festival of the Municipality of Santa Barbara. Ini ang dugo sang Bayanihan.
Thank you so much. Gabugin kita natin in fact no ang akon nga luho nga Santa Barbara noon nabuhigid sa performance nga ato nakitaan bago na. Bago ay pa dyan matapos ang atin nga launching kaya this time no, we will launch the official march of the Municipality of Santa Barbara. To give us a short background, let us welcome the sponsor of the Municipal Ordinance Number 75, Series of 2023, an ordinance declaring the Marcha de Delgado as the official march of the Municipality of Santa Barbara. Ladies and gentlemen, Honorable Monon 𝗪𝗪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 𝗙𝗙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 𝗙
May anayan na habang sa liwat. The musical piece you're about to hear was first played last December 25, 1898 by Banda del Regimiento 72 during the liberation of Iloilo City. It was composed by a notable dance master, Colonel Delgado, the brother of General
Teofilo B. Delgado, marched from Casa Real to Plaza Alfonso XII, which is now Plaza Libertad. After 125 years, it was restored by Maestro Aisen Octaviano Bautista, conducted by our 2021 GMTD Pacifico awardee, Mrs. Mary Felicon 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪, performed by our local artists and with the Santa Barbara Band. Guests, students, descendants of Colonel Basilio Delgado and the Delgado clan, ladies and gentlemen, proudly presenting to you Municipal Ordinance Number 75, Series of 2023, known as the official march of the historic town of Santa Barbara, Iloilo. Presents Marcha Ejército Libertador. Thank you so much. And the lyrics express the jubilation of freedom, narrate the sufferings during the Spanish occupation, and celebrate the liberation achieved by the Ilonggo freedom fighters. What a spectacular launch! And the spirit of General Martin D. Delgado truly lives on in the vibrant tradition of Santa Barbara. And before that, we would like to acknowledge the presence of Honorable Little Super officials. So good afternoon. And at this time, ladies and gentlemen, let's move on to the heart of our event, the cultural, literary, musical contest. But first, let's recognize the participating schools that have brought their talents and creativity to this stage. So let me call
Our first judge took his Bachelor of Arts in Mass Communications at St. Paul University, Iloilo, cum laude, a corporate trainer and personality development instructor of Cora Doloroso Career Center in Makati City for 7 years. Speech, drama, creative writing, teaching for the last 3 years is one of his expertise. 3-term councilor of the Municipality of Santa Barbara, Iloilo. Currently, Legislative Staff Officer of the Philippine Councilors League, Iloilo Chapter. Ladies and gentlemen, our first judge, ang nagsulat kang aton Municipal Santa Barbara, Bugal, Kagpalanga o former Sangguniang-Bayan member, Mr. Jose Joe Masculino Lucero. We'd like to request the members of the Sangguniang-Bayan present to please be on the stage for the photo opportunity with our distinguished board of judges. Our second judge is a Pangulong champion at West Visayas State University during his college days. A member of Palayana of West Visayas State University Choral and Tito Theater, and a recipient of the Honor de Desma Aguilar Award for the Arts. A 5-termer municipal councilor, Pasidong Awardee for General Martin Chumilong Delgado Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, our second judge, former Sangguniang-Bayan member, Mr. Dennis Bueno Octaviano. And last, he had his Doctor of Philosophy in Educational Management in 2010 at the University of San Jose, Iloilo. He had his Doctor of Philosophy in Filipino in 2014 for final defense at the University of the Philippines, Diliman, and his Master in Education in Filipino in University of San Jose, Iloilo. Author of the following books: Masiling sa Pagpahayag, Mga Literature sa Mga Reliyon sa Pilipinas, Ang Gurion and Ang Bukod sa Layong Aklat sa Pilipino. He received the following awards: 2018 Gawad Balagtas para sa pinakamahusay na guro sa Pilipino sa kolehiyo sa buong Pilipinas, given by PASATA, Department of Education, and the Commission on Higher Education, and 2014. Ulirang Guro sa Filipino sa buong Pilipinas, sponsored by Komisyon sa Wikang Pilipino. 2015 Most Outstanding Alumni in the Field of
education of the University of St. Chef, massive upgraded trainer, a writer in 𝗪𝗡𝗓𝗪, Filipino consistent judge in extemporaneous speech in Filipino, Binalaybay, and Malaysia in provincial, regional, and national level. Associate Professor of the University of San Agustin in Iloilo City. Former Municipal Vice Mayor, and at this time, Sanitarium member on his 5th term. Ladies and gentlemen, our Chief Judge, the Honorable 𝗪𝗧𝗘𝗏𝗪 PhD. Thank you so much, Honorable 𝗪𝗧𝗘𝗞 And now let's familiarize ourselves with the rules and the criteria that will guide our contestants. To inform us with the rules and the criteria for today's competition, let's welcome on stage Honorable Charles Luigi Payao. Rules and criteria for Binalaybay. Rules. Open to all secondary, junior high school, and senior high school of both private and public schools of the municipality. Each school is entitled for one contestant, either a boy or a girl. He should be in Ilonggo and must be related with the theme Cry of Santa Barbara. The delivery will not be less than 2 minutes and not more than 4 minutes. Each participant is encouraged to wear traditional Ilonggo costume or any formal attire will do. In case of overtime, a deduction of 1 point for every second will be made. The criteria for Binalaybay: content 30%. Delivery and performance, 40%. Rhyming, 20%. And stage presence, 10%. With a total of 100%. Thank you so much, Honorable Charles Luigi Payao. So with the guidelines set, it's time for the main event. So let's start with the Binalaybay competition, starting off with contestant number 1.
Lingkod sa Ilonggo sa Espanyol ang pagpapulo-pulo tungkol ang mga voluntarios na nalaban sa ilang sagsisiro ng hipon mga Pilipinong iniral ang pagpawiro ang iniral malinalaw ko ng planong revolusyon nagsulong sa Iloilo. Isa kagabi mula sa Oktubre sa Heliton, tinitipon ni Juan Martin, preparado na manubrebelde. Kaya may kumita ang mga Espanyol na atake. Sila ipangakot, "Are you willing to die with me?" Silensyo ang tanang, abang golpe na batian. Long live independence! Ang tanan, kasingitan, tinpanggising mga selula, simulo, himay na, sa kasakitan, handa ibay ang kabuhi para Pilipinas, may kahiwayan. Paano itala sa atong nabalwang ang bandera? Nagpapuno-puno nga mag-asawa si Oloy-Sinaw Tagsing-Buyo. Sa ilang pag-away-away, nalusan Espanyol, gabatan sa kalsada. Wala matalipangan ang bandera na tawag sa sinasaya. November 17, 1898, pagkatapos ng Teadong Gusa,
pamuyo kung saan o natapos. Sa sobrang pagpamigos, inhandog pagtimalos. Pagkabalihan, kagkaiso, tunay na nakos. Amon karuhan durawon, ang humlang naging bakod. Agad kahilwayan, amon maakon. Kung matungtuman naton, sa mag-ibuan sa kamisyon. Nagapanguna, pagalihan, masan ka matarangon. Bandera sa Pilipinas, dapat may magadulong. Patros sa inyo ang buwak sa ilusyon, ngaging marinalagon. Hindi ation sa karindag ko ang revolusyon. Mating Delgado, 𝗟eral na sampaton, kahilwayan, dinhalan sa aton. Hindi na maisa-isa ang tanan nakasakit, pagbagho kag pag-antos, maraming bakit sa akong muragtas. Sa makigbato, mamaangko na kahilwayan, dinhalang dugo at balas, lilibo ang kabuhi ang kautas. Tuman nga kasubo ang gilbatas, gikan sa mga kamot sa agalon, na akong pamigos kag kapitas. Salamat sa mga pagalihan nga ni Makas, agad ang aton buwas, may panghawan nga banas. 𝗟eral Martin Delgado, gibon ang petsa 11 sa Nobyembre, sumugit nga adlaw. Mga utod ko nga Santa Barasan, sa ulugon naton. Ululupot kita ang maghanduraw, paagi sa ating pag-ilimaw. Nagkakadapat siya kagaan sa pagdayaw. Kita nga maghinugyaw, kay ang mapigos nga agalon, iya gipaslaw, kag bandera sa Pilipinas, iya agumbayaw. Bulahan kita nga mga kabataan, kay ato nga aguman, kag kabisan kahilwayan. Ato dapat halungan, inilimita ko mahandugmanan, nga dili mabayaran sa tanan nga bulawan sa kalibutan. Ipamugan, kay hindi makahimutan, gipuylugan sa mga estradan, gikan sa ilaing kabunutuan. Gani, yari na tanan, mga magigubli sa pagkabalihan, kahilwayan, manangapangapihan. Ang disco pagkatapusol, inibinalaybay gikan sa akong tagipusol. May paghangkat ako sa kaangay ko pagkataon. Kita nga maghimakas sa pagtuon. Amon mga handog, manlawot naton. Padayon kita maghiniugyon, hindi pagsika at tilion. Ulay guys ang gilikanan, pagkasunod. Kay ako ang gipakigbato sa mga pagalihan naton. Ang ilahato, ato tumalo. O galing ko, isigit naton. Hilway na kita karon! Hilway na kita karon! Thank you so much for this wonderful. Let us see contestant number 4. Manamit tagpon sa Delgado, ang eskwelahan nga akong pinalitan. Doon sa Conservatorium, ang iyang ngalan. Kahadlawan sa Santa Barbara, aton palaga na tunay. Pakigsadya sa tuwa, aton espiritu nagaway. Ay, nalipatan ako sa pagpanaga sa mga nabilagay sa aking mga prado sa sigong kasalihan. Sa tanayan ng ambong sa Santa Barbara, aton hatagan sa maliit kag masigawong palakpakan. Pag-aon nila ang isa kami nalaybay na isa inyong tubakan, akong kasaysay. Ano, sino, kag nga? Ano, sino, kag nga? Ano ba lang sa sarili na nasyon kung ang itabu patayon sa uwal? Sino gibala at magabuhin sa sining istorya sa panahon? Kag nga patulong talintod sa sining madumo itabu sa hapon kahapon. Sa ang kasunod sining mga Pilipinas, sining pagtilikod.
atong kaliwayan na sa atong ituwa. Nanindugan sa tulungan sa dala-dala. Kawano maluluwi ang ilang kailangan, ang tama ng subo na ilang pagkatuan, pati ang pagpuno ilaman ng dikiwan sa kahatong sa Espanyol sa kadalagan. Ilang nalapuwasan, mamahalan ng pera sa Pilipinas na ilang ikaulong. Sa ato masusin mga millennials, sining pagdilito. Sa kumaragas, kaya tagalang buhaton. Ang kahalot, kaya tagalang buhon. Agod mahutol na mangingin na matawan na sitwasyon. Manginguluan kita kahit sakit, wala nato na agyan. Ang ilong, ato sa kamon sa Espanyol, wala nato na tinuan. Kahit mga millennials, dapat gig magalipay. Kahit tao ng benepisyo sa kabuhi ng masulan. Gabay ako na palpak ang importansya sa tribe sa Daga. Gabay kabuhi na tuntanan, millennials ka mato ko hindi. Ining maragdas sa akong barwa ay pagdayan sa pagkus sa sinimula ko. Nagpapakita na kita, matuod-tuod dahil na 𝗟𝗓𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟 𝗟𝗜𝗧𝗏 mabuot, mapisay, isganang kapugan, nasa tabataan. Ako galing si 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 sa Conservatorium, Scoula. Diba? Salamat din sa pamahagi sa aking pang-istorya. Salamat kami sa tanan. Thank you so much, contestant number 4. Now let's proceed with contestant number 5. Maayad-ayad na hapon sa iyo tanan. Ilagyan sa atong mga huwaris. Nagtumanan ang subong hapon. Ako, si Giovanni Tastal sa Buayahon-Bantay General School. Mamagatuhon natin sa bilangon, maginagay uruhan, kahiwayan. Islabo, ang termino sa mga Espanyol sa ilang mga ulipon, nagsunuon yung mga Pilipino. Ito, ang tawag nila sa mga tao na mga wala sa kaalam kagihibalo. Ini nga pulungon wala isa pa sa mga Pilipino na sila ginahama. Pero sa magsulod ang kaalam sa iba, dito na lang kagilan ni nga nahampan. Ang mga matahong na mga Pilipina, amo ang napilan at sa mga Espanyol, gid pangasawa. Napanganak sila, kag ilay pinipatunan, ako na ang hilwayan, ilang mamagitan. Ara sa San Jose, Bulacio, Rizal, kag mga ilan pa, nag-eskwela sa Espanya at sa Europa. Nakita nila ang mga Espanyol sa pagkumala. Gani, nabuhat sila sa mga libro at propaganda. Ang mga libro at propaganda nakalapot din kag madali na sa mga Pilipino na intindihan ito. Kabudayan sa sobrang mapagpuga sa ila. Ang tulod, ang magdilingog sila. Ang grupo pinangunahan ni Andres Bonifacio, ang isa organisasyon na masyado kasikreto. Kataas-taasan ang galang-galang katimpunan ng mga anak ng bayan. Ang ginhatag paging kaisahan na iyanganan upon kaipunan. Inihinga grupo na sako, nagtuho pag nagpanggamot mandiri. Wasang unang reaksyon sa mga Ilonggo nagpangit. Kaya ang pagulong nila harap pa sa hari sa Espanya. Managpahimo sa monumento, siyudad sa Iloilo. Pero ang pagpangduwa-duwa ng pagkakailungon wala ng tugay. Kaya ang grupo ni Delgado gusto na sa inaway. Nagsimula
singgita ng grupo sa Santa Barbara. Wala ka na. Abot ang madugay na pagpinahon sa Espanya. Mapunta na. Pero, kahilwayan. Ano ang gibala? Kaya may mga nagapatibos pa. Doon tumalang mga abyan ang iyang hambal sa Biblia. Kung makamaan sa kamaturan, ini magahilway sa imo kag sa iya. Mananupit naton ang kamaturan, abot aton makulit kag mahambal. Ang dako kahilwayan nga aton ginahadlok para maging malinok kag malipayon ang mabuhi naton. Thank you so much, contestant number 5. And now let's proceed with contestant number 6. Dali lang mga abyan, pamati ka panay. Ako may kasaysay, hindi hon pagi sa Binalaybay. Palakpakanay, ang gusto pakakpaton, kahilwayan, paano malakong naton. Sa Nobyembre 11, 1858, nabunag sa matahon ng Manilong nga banwa sa Santa Barbara. Anak sa mag-asawa na sa Daydon na si Delgado kag Gabriela ang mabuot na pinalanggaon kag may prinsipyo nga si 𝗪𝗘𝗘𝗞 Delgado. Si 𝗪𝗪𝗪𝗪 Delgado maginahuron, disiplinado kag abilidaran sa iya ng paruwindad, kikabig na isang kapaganihan, hindi lamang para sa iya pamilya kag mga kabyanan, kundi para man sa iya pinalangga na lutang na tauhan. Kaisog, kaalam, kapapalangga sa banwa, nga may pagsalig sa Ginoo. Amo ini ang kalakip sa iya kausa, batok sa pagmaltrato at pagpang-abuso. Sa tiyon nga ang mga katauhan, nagaantos kag nagasinggit sa hustisya, kag nagalusok sa pagpakigbato. Imperyo sa Espanya kag Amerika, daw mga haladlog na dagon, nga wala sa mga punong gahon, sa atong mga tinigod. Banwa! Ilaging napakatulad sa ngayon, nang abuso nga wala sing rason. Sino ang mag-atupang sa dragon? Sino ang mag-akumpronta sa yon? Ini nga mga panamutanod, nasabat nga wala sing pangduha-duha. Si Iniral Martin T. Delgado, maisog nga nanindugan para sa hustisya. Sa siningahan daw, kita na sa ulog sang iya kaadawan. Bilang paganduraw sang iya pagkabaginihan, kag pagsigawaw sa iya mga kadalagan. Kadalagan nga naghatag sa aton sang kahilwayan. Aon kapuson ining malikot nga pinalaybay, mga hinigugma. Pagpangangkat, akon ginapaalinton sa mga abyan kag kaeskwela. Mensahe sang selebrasyon sa aton tagsara tagipusoon, tipigan na. Pagdayaw at pagpasalamat sa grasya sang Diyos na tagtugan. Viva Santa Barbara! Thank you so much, contestant number 6. And now let's welcome the last but not the least, contestant number 7. Mga kaabyanan, galing kamuanay, kag magpamati sa akong Binalaybay. Kinasinibrar adlaw sa kahilwayan, kinapabgal ang aton kasaysayan. Sa madugay na panahon, ang kahilwayan nagapatayon. Ginakubang ang kadautan na may kaisog kag kaalam. Supo
subong ako ni isa-isahon ang ginumpisahan sa pagsinaya. Pagpahanunong ako ni paalinton sa kahilwayan na naago sa atong banwa. Ay, gamay ko lang malimtan nga magtamiyaw sa inyo atanan. Inabinagit sa mga hukom sa sining kasadyahan, sa tanan nga tao na nagbulnog sa sining kahilwayan. Awel, atong natagan sila sa mainit kag nagsilbong nga palakpakan. Diri sa atong banwa, kahilwayan na napumutya, halin sa may struktura, hasta sa mga tao mga sinagya. Ang dapiya sa adlaw, nagapulangga, nagapangalipay, sobra pa ang tamis sa ginasubayan nga kalapay. Laraguay sa matutog na hinway, sa kalibutan, kapos kag-angay, madugay naging handong, sakripisyo gintanong, kadalagaan na agong. Ang atong banwa, himaya sa kahilwayan, tinagyan sa kahidlawan kagamhanan, kahilwayan na nabumog sa atong banwa, padayong ginapabuhi sa Binalaybay nga banwa. Mga nahilibiyon na pagbago kalpaslaki, naging aksyon sa kahilwayan na ginasigit. Mga damo nga nagbugos sa kahilwayan, nagdaras ang paglaong sa adlaw-adlaw nga tanan. Kahilwayan sa banwahan nga bahandi, atong ginapagda, atong ginapagdi, gani padayon kita magkinabuhi sa kahilwayan nga pinasahid. Pasalamatan kagtipigan ang nabatong nakaaraydan. Gani ako hinugan sa pagsinggit sa nagalabong na kahilwayan. Diba, Santa Barbara? Thank you so much, contestant number 7. And now let's welcome, finally, contestant number 8. Kahilwayan sang banwa sang Santa Barbara. Antes ko umpisahan ang inyong nga binalaybay. Gusto ko mangayos ang pagtahod sa inyong mga utod. Ilabi na gid sa mga halanggon kag may bulawan ng nagipusod ng mga lideres ng banwa nato. Bilang isa sa mga pangatanon sa subong nga henerasyon, kung ako natawon kagpadalman ang buot silingon. Banwa mahalin sa una, dapat gid aluraw. Tungod sa dungog, naging matag sa ako. Pride of Santa Barbara, kung atong tawgon. Kung wala mo naintindihan, ang kadalong na buot silingon. Mga abyan mo, at mga dinapit nga bisita natin karon. Dali, istoryahan natin. Sa atong tiyon, nga nataboyan itong pag-ilinaway, ang atong mga kauturan, na pangitagit sa pagit para kita mahinway. Kung si 𝗚eneral Delgado, ang nagsakripisyo para ang bandera na magayway sa banwa sang Santa Barbara. Ginakat nila halin sa Pilipino, kag sa dalan, hindi basta-basta ang mga nagkalatago. Pero ang atong mga kulturan, hindi gid magpalupo. Amoy nga ang rason, nga ang mga kaaway, ilan na sulpo. Gintali sa sulod sa kimona, ang atong bandera, para hindi makita at mahalata sa mga kontra. Kuno abi nagalakat at nag-aaway ang mag-asawa. Pero ang mga ini patitungan, para ang nag-checkpoint, ilang manindan. Amo ini ang pila sa mga hitabo sa una, nga bisan mag-antos, nagmapatay sila. Himuon ang tanan para sa pinalangga nga banwa, para maangkon sini ang katawhayan kang paghiniusa. Katuin ng talapangno, ay naman kita diri subong, para handuraw ng tiyon, nga atong maangkon ang
nga asta sumo atong ginapangamuhi nga may paglaot nga asta na ini sa katapusan sa tiyon. Gani sa mga pinalaga kung nga mga kasimanwa atong respetuhon kag tamnon ang mga tao nga nangin rason nga atong maangkon ang kahilwayan, katawayan, kag kauswagan nga dapat naton pasalamatan kag halungan kay inili isa sa aton malahalong na handumanan nga nagaling pa sa aton mga katigulangan nga pati ang ila kabuhi kag kahilwayan ginhalad para may maayo kag matawhay na panaabot ang mga nakasunod nga henerasyon. Anlis ko na puso ang ining nga paghinunan. Gusto ko magpasalamat sa mga tao nga nangin rason nga ako nakapasundayan diri sa entablado kay gitagaan sa tiyon para sa luwag atong tundumon kag humuraw ang pag-angkon natin sa kabuhi nga mataro kag malino. Ako si Mark Irvin Bilbasaropia naghalin sa Payao National High School sa Banwa sa Santa Barbara. Nagapanamyaw sa inyo sa isa ang mayan-ayan na hapon kag isa ang malipayon na pagsalra sa among kahilwayan kag pagkaisa pinalaga ang Banwa Santa Barbara. Thank you so much, contestant number 8. That concludes our Binalaybay competition. And now we'll proceed with the first choir competition. So to read the rules and the guidelines, let's welcome back on stage Honorable Charles Luigi Badon. The rules and criteria for first choir. The contest piece will be based on the book of the former Iloilo Vice Governor and Board Member Demy Sonza. The committee will select 8 works. The school's representatives will pick one, and it will serve as their contest piece. The number of contestants shall not be less than 15. Maximum is 20 participants. All junior high school or senior high school learners, or a combination of both, and officially enrolled for the school year 2023-2024. The contest piece will be memorized. Participants shall be in their school uniform. Props are not allowed. Participants are not allowed to hold any tangible material. Criteria: delivery 40%, interpretation 30%, stage presence 20%, and overall impact 10% for a total of 100%. Thank you so much, Honorable Charles Luigi Badon. So let's start our first choir competition, starting off with committee group number 1.
Thank you so much. 8 competing groups for the verse choir. Sorry, 7 competing groups for the verse choir competition. And that concludes our verse choir competition. And now let's proceed with the vocal solo classical. And to read the rules and the guidelines, let's welcome back on stage Honorable Charles Luigi Bador. Rules and criteria for Visayan solo folk song. 1 representative per secondary school is officially enrolled for the school year 2023-2024. The piece must be a Visayan folk or classical composition. The use of accompaniments such as -1, tape recorded, and keyboard instruments is allowed. Popular music is prohibited. Transposition is not allowed. Backup singers in -1 are allowed provided they do not sing louder than the soloist during the entire performance. The participant is free to choose a composition suited to his or her voice range, and costume must be suited to the singer, preferably with a relevance on the celebration. Criteria: tone 40%, musicianship 30%, diction 10%, piece 10%, and stage deportment 10% for a total of 100%. Thank you so much, Honorable Charles Luigi Bador. So let's start our vocal solo classical, starting off with contestant number 1.
dancer. Bisnis mo kawan ka, ang bawat sa kapag-ibig magkakahal. Ang bisnis na mayaw wala na sinakulugan niya wala. Bisnis na mo kawan ka, halimbawa sinakulugan mga ang kaibon. Ang bisnis na mayaw wala di maawa. Sinakulugan na wala. O buhay na ang sakin, nagalistanan, mawala mamatay ikan. Kung di mo takot, Thank you so much, contestant number 7. And that concludes our vocal solo classical. So we don't have contestant number 8. So we'll proceed with the interpretative dance competition. And of course, our board of judges, thank you so much. We'll have new sets of board of judges. Introduce them. Let's welcome back on stage Honorable 𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗧𝗪𝗪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 𝗙. I hope sa 1,900 nag-enjoy ka mo. Okay. Our first judge finished her elementary education at Santa Barbara Central Elementary School, class of 1999. Her secondary education at Santa Barbara National Comprehensive High School, class of 2003. A graduate of Bachelor of Science in Nursing at the University of San Agustin, class 2007. A pioneer member and dance mistress of one of Ilonggo's multi-awarded and Hall of Famer Daga-Barasan. Lead performer 2005 Aliwan Festival in Manila. Performer and presented his repertoire in several major events in the country. Independence Day, Cultural Center of the Philippines, Palawang Pabansa, Visayas-Originals, and Parade of Festivals, and many more. Lead member of Sir Cycle Sexy Dancers from 2000 to 2008 under GMA Visayas shows. Grand Slam Interpretative Hip-Hop Dance Competition of the University of San Agustin. Her expertise are modern dance, contemporary dance, hip-hop, street dance, and Latin dance sports. She's also a registered nurse by profession.
Also, a Municipal Tourism Council member. Ladies and gentlemen, our first judge is Miss 𝗪𝗪𝗟 Tolentino Soriano. We'd like to request the members of the Sanitarium present to please come up to stage. Our second judge finished her Bachelor of Secondary Education, major in Physical Education, Health and Music at Central Philippine University. Finished her Master of Arts in Teaching, Physical Education, major in Dance Sports at Philippine Christian University. Former Physical Education and Music teacher of Colegio del Sagrado Corazón de Jesús in Iloilo City. Music composer of Pavilla National High School Hymn. Choir conductress of Pavilla National High School Special Program in the Arts, music majors during the Manila Broadcasting Company National Chorale Competition at the Aliw Theater Cultural Center of the Philippines for 2 consecutive years from 2016 and 2017. Member of the Philippine Folk Dance Society of the Cultural Center of the Philippines. She's also first runner-up in Latin American Dance Sports Competition Teachers category during the Iloilo Integrated League 2012. Region 6 Western Visayas Regional Athletic Association Meet Gymnastics Tournament Director from 2005 to present. Palarong Pambansa National Technical Official, Judge in Women's Artistic Gymnastics. And she's most outstanding MAPE teacher, secondary level, Schools Division of Iloilo during the Harvest of Excellence Patubas 2019. Ladies and gentlemen, our second judge is Master Teacher 2 of MAPE Department of Pavilla National High School, Program Head, Pavilla National High School, Special Program in the Arts, Madam Marita D. Umahag Surilla. Dinagyang 2016-2017, Champion, Aliwan Festival of Festivals 2016 and 2017 for Tribo Salugno. At present, he is the Vice President of Ilonggo Artists Festival Association and a choreographer of Tribo Ilocanon for Dinagyang 2004. Our choreographer and director and Chief Judge, Mr. 𝗪𝗪𝗟𝗪𝗪 Villalobos.
eligibility. Participation is open exclusively to all private and public secondary schools within the municipality of Santa Barbara, Iloilo. Teams consisting of junior high school, senior high school learners, male and female or a combination of both, who are officially enrolled during the school year 2023-2024. Each participating school is allowed to field only one entry. Names of bona fide students must be certified by the school heads. Team composition: each competing group must comprise a minimum of 15 and a maximum of 20 dancers or performers. Performance time: the performance time will begin either at the commencement of the first note of the music or the initiation of the first movement within the performance area. Performances must intricately align with the theme 𝗪𝗪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 �ึ A performance time of 6 minutes, including entrance and exit, is recommended. Visual cues using flags will guide the timing. A yellow flag will be raised, signaling 15 seconds of preparation time. A green flag signifies the official start of the performance time, and a red flag denotes 30 seconds of overtime. Deduction: there will be 1 point penalty for every 30 seconds of overtime or undertime per judge. Official music of the performance. The official music for all performances is the 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪 Festival song, 𝗪𝗪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 𝗪𝗙 which will be provided by the Tourism Committee of the Municipality of Santa Barbara. Any alteration or modification of the designated music is strictly prohibited. Duration of music is 5 minutes and 40 seconds. Props. Teams can use one Philippine flag in their performance, which may be used in any part of the routine. The flag should measure 3 by 5 feet. Every team is entrusted with sacred responsibility of ensuring that the Philippine flag remains elevated throughout the entirety of its performance. It must never come into contact with the ground at any point during the presentation. This act symbolizes the utmost reverence for our national emblem and the values it represents. The Philippine flag and a bamboo pole, not longer than 6 feet, are the only allowed props to be used in the performance. Costume. The use of tights and leotards is the basic attire as a costume. Soft cloth skirt and waistband trouser for men to cover their private parts is optional. Scoring and tiebreakers. Teams will be ranked based on their performance, with tiebreakers resolved using a modal system. Any violation or infraction of the established rules and regulation will be rigorously reviewed, and the consequences may include disqualification for the competition. The decision of the judges is final and irrevocable. All participants, spectators, and supporters are expected to respect and accept the outcome of the competition with sportsmanship and dignity. Criteria. Performance includes mastery, timing, rhythm, unity, and precision of step, 40%. Choreography, 30%. Relevance to the theme, 25%. Costume, 5%, with a total of 100%. Thank you so much, Honorable Charles Luigi Bernard. And now, ladies and gentlemen, let's start the Interpretative Dance competition. Okay, let's start the Interpretative Dance competition. Starting on competing group number 1.
Malipay matunog laging bugyaw. Isang nalang at aton nga balikan. Ang lola na ang umang kaliwanag.
Ikaw
Sa pagwag ako sa kalangitan, abuhin ngayon sa banwang nagawan. Kasakit kapagantos ang nangyayari, ilalagay ko para sa kahilwayan. Kahilwayan, lupit ang paling na pagkailan. Kahilwayan, kahilwayan, pagkantunan sa buhay na kasaysayan. Kahilwayan, kahilwayan, Isang bagong araw, lugi ang tradisyon kung ating maaturaw. Itakas na hayay, ang sa pababaw, iwasan lang ipa'y matulog laging bigyaw. Isang nalagay aton nga balikan. Panaglaw na lang ang umang kahilwayan. Kahilwayan, kahilwayan, lupit ang paling na pagkailan. Kahilwayan, kahilwayan, pagkantunan sa buhay na kasaysayan. Kahilwayan, kahilwayan, sige sa kahilwayan. Pusang kanyon nanging ang maanon, kantasang banwa sa aton nga liberasyon. Pagugma sa banwa sa aton nasyon, sa talangan tinion mga padayon. Tinion sa kalawakan aton nga balikan. Ang mga naabot ang kahilwayan. Kahilwayan, kahilwayan, lupit ang paling na pagkailan. Kahilwayan, kahilwayan, pagkantunan sa buhay na kasaysayan. Kahilwayan, kahilwayan, sige sa kahilwayan. Sa pag-iwas patay ang huli, huli ang pag-aong sa sinigis na higit. Higit sa may ugma at sa pag-ayon, ay tumasawa sa kahilwayan.
Sa aking kapatas ang inalan, ihanagado ko para sa kahirapan. Tuloy ang ating kabayanihan. Kahilwayan, pagkantura sa bugaw na kasaysayan. Kahilwayan, kahilwayan, Isang bagong araw, lugi ang registisyon ni ating maanguraw. Ilapis nga hayaan, at sa pababaw, luwas ang galipay matunog na ibuyaw. Isang kalalatan, aton nga pagkaan. Ang adlaw na naabuan, kahilwayan. Kusang kanyon nangin ang bahanon, kantas ang banwa sa aton nga liberasyon. Magugma sa banwa sa aton nasyon, sa tanan nga tinion magapadayon. Tinion sa katawagan aton nga balikbayan. Aton ang naabot ang kahilwayan. Kahilwayan,
Television. And before we proceed to the awarding, let's hear a message from our Municipal Mayor, Honorable Dennis S. Superficial MD. Good afternoon. Mga kasimalo ako, kaya pagkakaliwaganan, kaya hindi ako mag-sipagod sa kaliwaganan, everyone for the Federal Musical Congress. Ako sa kaya mga ating opisyales, no? Area order, no? Nalawal po siya ng mga, nalawal po sa komisyan, nalawal po sa Krishna, nalawal po sa Kapon, nalawal din ang nato ang performer, possible. This is a piano and Judo Solo. Pagkakaroon sa naman. Ang ating mga contestants, ang ating mga principals, mga teachers natin, hindi ko lang ako kahawag ka na, no? Anyway, it has been a long time na wala ko na nakita ng Bigos contest. Kung at least, nag-invest ng akademiya. Kung iwaya ang team na lang, no? And the performances are very good. But in siya two birds in one stone, kung magagamit ko, una, kaya doon na pagkakita ng mga puluyo sa kanyang sila niya, yung importansya ng freedom. Before, hindi na rin na iwaya, freedom of foreign oppression. Okay? Freedom from foreign oppression, kapanyaga, no? Pinala, hindi bilang oppress. Pero naman, we are being oppressed not by foreigners, but by locals. Mabitin, wala. Locals, ano are they? No? Mga locals, na drug users. O mga kabataan, kaiwayan kontra sa droga. Amoran, okay? Amoran natin natin lang. We will remember the past, but remember the present. And you apply freedom from drugs, okay? And from illegal drugs, okay? At the same time, pinag-develop natin ang ating mga talents. Not only sa arts, but also sa sports. Kita mo, mobile gymnastics, mobile gymnastics. Kaya di pa man ako sa sulat, sa Ilonggo Song, ano ang greatest na pwersa sa kabanda, ang potensya sa kabanda, without hesitation, I call them the manpower sa kabanda, the human resource sa kabanda. Ako ang pinaka-amper natin ng potensya. So, nakaiba na malubugan ka na ang ating kakayahan, ang ating pagpapalala against oppression. Nowadays, this oppression against or fight against illegal drugs. I-announce ko na early. Next year, hindi na natin po sa plan. Okay? Andiyan, hindi na natin po sa. Pero masaya kita sa mas nakakatinig kaya sa eskwelahan. Okay? Makaiba, November next year, tapos kaya ang kaya sa eskwelahan. Tag for the literary musical contest, and will be having the money that we sa GMTD sa likod kang high school. So, we have to do things. Andiyan, di talaga kami. Hindi talaga patutuan. Doon na naman, doon yung buhay. Kahit sa uling office ng buhay, theater sa high school, ang mabuhay sa mga professionals. So, totally, kumito. We have a sports complex sa eskwelahan, and we are now contemplating to develop the oval. Oval 1, may pangawin sa paglalagulong tayo. Okay, kapag mga iyan sa iyan. So, thank you once again for coming. Thank you for different schools. Which participated. Thank you very much again sa lahat ng mga supporters nyo. Kapag magkakaroon. Kaya sa atong mga kusin natin, thank you very much for using this video. Mabuhay ang mga para. Mabuhay ang kaiwayan.
Good luck to one and all. Thank you. Thank you so much, Honorable Mayor. That is super official. And now, we will be giving out certificates to our special guests this afternoon. So let me read the citation. Republic of the Philippines, Province of Iloilo, Municipality of Santa Barbara, proudly presents this certificate of appreciation to descendants of General Martin Teofilo B. Delgado as special guests during the 2023 GMTD Way Cultural Literary Musical Contest in celebration of the 125th anniversary of the Cry of Santa Barbara, given this 11th day of November 2023 at the Municipality of Santa Barbara, Iloilo. Signed, Chairperson and Committee on Tourism, Honorable Ramon Julius X. Gusta, and Honorable Mayor Dennis Superficial MD. And may we request all the SB members to assist in the giving of the certificate. And also, we would like to give a certificate of appreciation to the descendants of Colonel Presidio B. Delgado. So, and of course, all the Delgado ones to please come up the stage to receive the certificate of appreciation. Yes, just stay in the front of the stage. Dito na sa tayo. And then to our participating schools, our guests, please stay because we will still have the awarding of the winners for the GMTD Cultural Literary Musical Contest. So please stay up until matapos ang ating na programa sa buong po.